ndabivuga ko ndakubwire mukama ko ndagukunda nuko rero bene wacu beranda mwebwe musangiye guhamagarirwa iby'ijuru nimuzirikane ko Yesu ari we ntumwa n'umuhereza mwuka twemera. Yemerwa n'Imana yamutoye nk'uko na Musa nyine yemerwa mu rugo rwayo rwose. None rero arakwiye kuronka ubuninahaza urutu bwa Musa nk'uko icyubahiro cy'uwubatse urugo kiruta icy'urugo nyene. Erega urugo rwose rugira uwarwubatse, uwubatse ryose nawe ni Imana. Bisubiye kandi Musa yari umwizigirwa mu nzu yawe yose kamusuku ashingira inahe ibizovurwa hanyuma. Kristo we yabaye umwizigirwa ka mwana ashinzwe inzu yayo, iyo nzu yayo ni twebwe. Nitugumane rero umwete n'akanyamuneza biva ku kwizigira. Kristo we yabaye umwizigirwa ka mwana ashinzwe inzu yayo, iyo nzu yayo ni twebwe. Nitugumane rero umwete n'akanyamuneza biva ku kwizigira. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, turagukengurukiye kuri iri jambo ritanga urwandiko rwa gatatu rw'Abaheburayo. Kuvana mu ntango ufise igikorwa cy'ukuremarema ubuzima bw'umwana w'umuntu. Waturemye natwe turi bazima kubw'ijambo ryawe, waturemye natwe turi bazima kubw'ububasha bwawe, waturemye natwe turi bazima kubw'ubudahangarwa bwawe. Mukama gira neza twebwe abasabyi bawe. Mukama gira neza twebwe abana bawe. Mukama duhezagire.
umwana wa Yesu Kristo niwe ajejwe ubuzima bwacu bwiza. Rero Yesu Kristo mukunzi mwiza, ikikwirukana mu buzima bwacu n'ibyaha. Turagusabye ngo tugirire ikigongwe ku bicumuro byacu no ku byaha byacu byose. Turagusabye ngo tubohore, tugenderere, tunezereze, uturinde. Tugirire impuhwe Yesu uyu mwanya w'amahoro imitima yacu. Tugirire impuhwe Yesu uyu mwanya w'ibyishimo ubuzima bwacu. Tugirire impuhwe Yesu uyu mwanya usobanganira ibyo byose bisobanganye mu buzima bwacu. Tugirire impuhwe Yesu Kristo mukozi mwiza. Tugirire impuhwe rutare rw'ubuzima bwacu. Tugirire impuhwe udadanura ibidaditse mu buzima bwacu. Tugirire impuhwe uduhamagara meza udukura imbere urupfu uzobukoze. Tugirire impuhwe udukura ubwori imbere, udukura amadeni imbere kuko urabishoboye. Wa mugisha wawe kugwiza imikate, wa mugisha wo kugwiza amafi, wa mugisha wo gukiza abagwayi, wa mugisha wo kwirukana igisuzuguro, wa mugisha wo kubohora bose. Tunezereze bitubabaza ubishyire kure y'ubuzima bwacu. Ukuri kw'ijambo ryawe nikugwire muri twebwe. Ububasha bwa mutima wa Mwana nibuze bukorere muri twebwe. Twugurure ikirere cyiza mu buzima bwacu. Dutandukanye n'imyuka mibi, dutandukanye n'imiyaga, dutandukanye n'imikorere y'abarozi, dutandukanye n'imikorere y'abangushi. Yesu, 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 Yesu ubuzima bwacu. Ubugome bwa Shetani turabwaza. Ubuyobe bwa Shetani turabwaza. Igisuzuguro turacaza. Icyangiro turacaza. Imibabaro turayaza. Ugukanyuka turabyaza. Ubugome turabwaza. Ubugome bw'Imana turabwakiriye. Bohora baboshe muri Imana. Ibibasha abana bawe sindabyitayeko. Nitaye ku bubasha bwawe bwo kubohora. Nitaye ku bubasha bwawe bwo kubohora. Duhe mutima wa Mwana muri uyu mwanya zana impinduka. Duhe mutima wa Mwana muri uyu mwanya zana umugisha. Duhe mutima wa Mwana muri uyu mwanya zana ubwiza. Harimo ikintu gishasha mu buzima bwacu. Dukorera igitangazo twime Shetani y'ibiterasoni. Dukorera igitangazo twime impanuka. Dukorera igitangazo twime umurozi. Dukorera igitangazo tuzurira abacu bagwaye. Mu izina ryawe Yesu duhabwe umunezero kandi twugurirwe ikirere cyiza ku buzima bwacu. Amen.
muraguwe neza no musimana yaduhaye umugisha w'amazi yaduha umugisha w'amatara none mwijoro ndabona na connection zirahari kuko izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 ryanyarutse niyo mpamvu n'izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 uyu munsi bibaye. Ndabahaye ikaze rero muri umwanya mwiza wo kugurutsa ikirere cyiza ku buzima bwacu. Kimwe mu bituma ugurirwa ikirere cyiza ku buzima bwawe harimo ubumenyi. Ubumenyi, iyo uri umuntu ufite ubumenyi, iyo uri umuntu urondeza ubumenyi, iyo uri umuntu akenshi ibyo ucamo byose ugenda wugurirwa ikirere cyiza. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu Kristo araruta Musa. Yatubwiye ati Musa yarashinzwe urugo ariko mwene urugo yakiriye umuhungu wiwe amugira nyene yabaye umwizigirwa ukamwana ashinzwe inzu y'umukamo kandi iyo nzu ngo ni twebwe ngo Kristo aradushinzwe ariko Musa yari umusuku. Musa yari umusuku. Murumva ko abantu batandukanye. Ubwaho ngunda Kristo yavuze ngo gora kuri Yohani Batista ngo mubabyawe n'umugore ngo nawe usumba Yohani Batista ngo ariko guhera kuri Yohani Batista ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa intwari zibushoramwo imbaraga nk'uko bizi ubushobozi uvuga ari mu kigabane cya 11 kandi ugiye mu nkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Yohana urabona ngo ko tutakira abasuku kumusufata menshi shebudesha nguro na Kristo yatwitsa abagenzi byumvikana rero ko muri Kristo Yesu iruhande y'uko turi inzu kandi turabadasanzwe. Gira numara kubimenya yuko uri umurima uzomye uti mbese uwo murima ni ndawurimo aho bamwika iby'amahoro by'ibyishimo by'uko byari by'umugisha by'umubwiza iby'ubutungane kuri by'amagara meza aho gushaka kuba uri umuganga Imana iranyumvisha ukavuga uti niyo sisiteme nokoranamo nayo kugira ngo nereke aho buri kubatsa. Iyo rero ya system Imana mu kuyikwereka bimwe mu byo yifashisha mu kuyikwereka harimo indoto harimo n'ibyo genda ariko nkiri kuri iki kintu ubwenge kugira ubumenyi ari umukristo yabajije mwumviritse umukristo yabajije ngo komera Kristo ni muzima wahamaje wenda afise ikibazo none nka pasitora kwigishije ko akamaro ko kwiyagiriza icyaha Yesu yarabirangije ngo nta mukristo agwara cyangwa ngo akene abyukuri nta kwigenda kurimo ngo inyambaro ntayihuriye n'icyo umuntu ari sobanura sinahura neza inyigisho yemwe gabo ahubwo n'umubona wiruka umureka kubw'ibintu nimba hari kubyukuri ukazomona uzakwiruka n'ibirenge bishoye kuko n'umwasi w'Imana we ni Lucifer agenda yambaye amahembe mu muyabone kandi muyakora aramubwiye ngo inyambaro nayihuriye n'umuntu kubereke Pawulo rero ni wacibwe gusoma Pawulo bavuze ngo turi inzandiko zisomwamo Kristo ngo itsobaraga ko mu cyo wanje nuko mukundana cyaka bintu nuko mugirana umurangwa n'ibyamwa mwama kandi uri gusaninda bakeneye kubona ubwambure bwawe yabwari bukeneye tuba tuzigura impuzu amafaranga tuba tugenda uko nyene Rige wiwazi impuzu ukavuga uti nkuyi impuzu umuntu simwene kuyigura simwene kuyisonesha ejo si twari ko turagenda nari mvuyega yero nayo mvuye kuri radio Voix urakoze ke nayo mvuye kuri radio ijwi ry'ubutunga mwigani aho twari kumwe none nabwiye niborera n'abagore ntimwimenye ari n'abantu mutatse uko mumeze ngo mwambare ukama bavuga ati none nk'umuntu umutwe we ni ndaya nk'umuntu kandi ugasanga sindaya kubw'ukuri nk'umuntu mu mutwe wati ngo arabere ukagana yagira bana bwabo umva arabana umubiri wose wera nuwose ndahema urumva uko Imana yamucafike nuko nyene yafutse kumbure mugabo urumva imbuto yose irabana Mana yanjye hamwe yunamye ngira n'ukuntu amaje n'akabona gatoyi yote bitabuka
bavuga cyane ngo afite ubwenge ubu mba murazi bigice biziwe bavuga ngo ipfa mutima n'ibibone ugiga n'imvugo y'ukubwira abatiyubasha bataye Imana bataye kwemera nyambaro n'imvugo ndabwije ukuri sindi kubahera werotse riyo abakristo muri komera Kristo uri mu nzira wangiriye surprise buryo wangiriye bo surprise harimo igitenge rero ni ubugugane ubundi je namba bitenge ndanaberwa bose ko nzi kubyambara nk'abakongomani ndi no kubifunga kandi bikomera naje ubwanje mba nibona ko mbere nze muvuga ibivuko biri kuko je sinzi gusonesha ikintu menye oya buryo umuntu yitwa mission salary kaje sinzi gusonesha modeli y'undi muntu ko ndi duforomye kumwe nawe foko nanje ngira iby'ubwenge mugafatira ku byanje niki kimwe rero zidukunda cyo gitenge ndakibonye azimana zigwana kweli na ugeti je nyagira itenge kize kongera komera kweki nafite ibikomere umugabo hari ibikomere Imana itwomora mu ibanga muri abagize surprise harimo mutoyi wanje sinzi ko turabiganira ngo mugabo ngo burya ari umutwaragize competition ngo ari abantu babivuze ko rwose wacapa umuntu kandi Imana imuhezagiye baravuga ngo no ngo buryo ngo bitenge ngo ngo cyangwa byakiriye ngo sibumu ndatumva ko Imana ishobora kuba yamukoreyemo kugira ngo sinje ngaho nicecere mu biki n'ibiki ango name nimanitse hejuru mu biki kandi hari igikomere kitarakira nabwane iki kirabo kuko hari ibikomere tubwiza kuyobora ariko mbere batatoza kujoza rero soze kuraka natangure kuri akanu yasotereye ngo vyukuri Moviritz aho na telefone ngenda ndayikibutsa bari kuri video yabo yambisome neza yinzi desa kugasiye ngo inyambaro nayihuriye n'ic'umuntu ari iyo inyambaro igaragaza ic'umuntu uri d'abord muzu mwisi y'umwuka ni imico ni ingeso rero umuntu yigisha Kristo yaba Kristo yakubise Kristo yamukiwe Kristo yakujimikato Kristo yazuye bapfuye Kristo yakirije abakora Kristo mwana w'Imana zimuhosa mwe n'ubwe Bikira Mariya mu bubasha bwa mutima mwera wapi oya oyu wari gutukisha izina ry'Imana usa nawe kumucira umukenge uko muri Timoteyo wa mbere kigabane ca mbere umurongo wa kangahe wa gatandatu menga Timoteyo aravuga ngo mubamutukana ari wa mbere wari ko yarambabariye bose kanabwiye no nareke gutuka Imana garuka aho waje mu bwatsi z'Imana atabako imutsu nimbi kuko ari nk'umugabo muruze muza abagabo bafashwe n'umugabo usamenye kubera kwambana ariko bagore n'abakobwa erigana mu mutwe wanyu haba hariyo babona intege zanje batikotsiki ubona akabona imyumbati y'ubweke nyakabona ibitumbura byo kurya akabona amaji yo kunywa babikoze ikifata n'uburyo inyama z'umuntu oya wowe wigize ngo babikore wigize ngo babikoze kandi musebya ni mwambara nyene ngo mubegwe mwambara ipantaro bakwiye mwambara ishati mwambara bakwiye mwambara ijipo mwambara bakwiye mwambara kandi mwambara bakwiye mwambara biteye impuzi igaragaza n'uje ndabwico gitenge cyasigaye ikintu kinini cyane kwanje uburyo uzambara rero nibwo buryo bugaragara wowe mu mutima kandi burya abandi bo barabizi ni wowe nyene ugenda wibaza ngo cengo nyene ngo niko mbyiyumva kibazo rero yavuze ngo bavuze ngo none nka pasitora kwigishije ko atakamaro ko kwiyagiriza icyaha ngo Yezu yarabirangije wapi rero ayivuga nyene ngo turi mu gihe cy'ubuntu ubuntu ni iki none Kristo yapfuye ngo dukomeze dusambane Kristo yapfuye ngo dukomeze tuboreke mbese wowe burya litobitego mbe mwari muzi kwibwirizwa ry'Imana ibintu hafi byose Imana itubuza nibidufitiye akamaro nusambane uzogwara sida
niwikinisha niwisambanya uzogwara umugongo uzomeneka umutwe uzogwara ibizunguzungu uzokenyuka uzoba pararize ubika imugabo uzambara pampers kandi uri umuntu akuze wamara pampers nk'umwana wisokeko wigire ko imyanda yose uzohora kwa muganga uzoba ikintu cikigugu uzoba ikintu cibagira ibyo byose mara ngo ukarinje yayidushiye nk'umutego tubwira ngo ni muzogira umugisha mugabo naho Imana igomba ngo umugisha woshikira ibya misi yose bijana mu rupfu bikajana mu byaha niwe umunsi umwaza gufata bakuranura mbere mu kukuca bazokuca batagufasha bakwitetse gusa nusakuza uzisangura ikimaramara ibintu byose Imana yatuvugije ni kuneza yacu namwe ngo na mpamvu kwiyagiriza nukora icyaho kumva uratimbye kumva naco bigutwaye uzomenye ko wamaze kugenda Kristo ntiyapfuye ngo twibe Kristo ntiyapfuye ngo tubeshe no aba rero nibo abantu ba mbere bugare birere byawe ubu washobora kugucisha mu nzira utazopfuriyemo n'umufiyanse washobora kugucisha mu nzira utazopfuriyemo n'umunezero kubera iki wamuzinga urasenga kumugenderana mu bugaragu Imana itazigere himeze ikirenge wamuzinga urasenga kumugendera ahantu ugendana n'imyuka mibi gusa umusomo w'imyatiriga n'undi baragutahira unyabura kandi ucibyara wa Mowabu na Tani ngo nta mukristo agwara canke ngo akene aho byuko katore ko ndisengera ngo Imana ngizi nimara mukristo konsombe jene mukristo kwe bene ko nacumura kandi ukamenya cumura nyene mu ntege nk'inzanje byagukamye byagira kandazi ko ngiye nababunye gucumura kandi ndabi program singajyanye Imana simbiki bisike na mpamvu kutishingira none una mukristo agwara cengo kene agiye nibyo biranga mukristo gukora Imana yiheshereje cyubahiro ubugwaye no mu bukene bwiwe mugayo byamubaye none naho ngo ntawe ngo nukangushe ngo nububeshi ibintu rero birazibikesha zakoze mu bwacu tuvyibohoze twese tuba abantu kandi abantu bazima mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha duhabwe umubwiza duhabwe n'umunezero amen ubyumva neza ko ari ibintu kubera kutamenya bizibira ikirere ciza cyacu hariho ibintu dukwiye kumenya ibisi yose ica ubatse ureke kwicara mu buryo ureke kuba mboneka imisi y'umwuka ubigihangange ubisanzwe uwo mukozi w'Imana rero oya nimba yakubwiye uko byanditse ni ikinyoma byose Imana ishaka umuntu ayitunganira Mishe 6 yavuze ngo mwana w'umuntu ni keke Imana gusa nayitunganye rwose ubwira ubuntu kandi uyubaha ibyo byose nta na kimwe kiri mu buntu kubaha Imana gutangana none rero sibyo Imana yaganye ku buzima bwacu tugihabwa 100% iyo twumviye Imana yategetse ngo dukoreshe ubuzima bwacu mwarahezagiwe cyane muragabana nyuma y'Imana urukundo rwayo ubutware ubuyobozi ubushobozi n'ubudangaga bw'umutima w'Imana kurera mu bujyego amen